زودتر ممکن است ما با خوبی گپ زده. برژنف میگه برژنف ماشاءالله مورش کرد. فیلم هنری که در آرزوی پدر بود همین نباشه. بارون شوم تو بیبارم قطره قطره سری زلفی دارم. السلام علیکم. تازه فرهنگی نوروزی خدمون بوده که گرانیتسایگه سایگو میتونن گروه بگاره بپرانن. مدروی موزیسینی گیس نشون میتیم که رنگی نورکی ما دیگر نیست. گسی پای غوزی کاره میکنیم اسیوم کمشه روزی. نورک глазами шнапса. Всем салам алейкум. Вот с этими глазами. سلام علیکم برادران. چخیلی که گفتیم نورک میریم نمی روزم رسید. ما وگزال داریم. اکا چندی میره؟ 25 می. های که رفتیم. برادران نرسیدیم نورک. امروز بود هوا عجیب نکی خط خبر فهمیدیم که امروز نوروزی بوده. اکای پاریس فهمیدیم میرا. ما کم ترک دیر کردیم. پرگاب نزنیم بریم. تقریبا اکای تاکسی گفت که 16 کیلومتره. اصل چو ای مرکز ای دوشنبه تو اینجا های دلش میریم یا که امروز نوروزی را چیزاشون جمع کرده نیستن یگان کار درست پیدا میکنیم. رفته هفته وگزالی نورک ایراد تو چنا ایساری ناو کردستن این تقریبا قفس شروع میشه و بود میشه خاص ماهی میگوازم میکنم اکای پاریس برای همون این طرف دیسابور جورا نه رایون اینجا داره بو باغچه کوچه و ایسوس کالونای باغچه این طرف رستاکی سنتر میشه و این گارادوگ و این بازا خیلی اگه سر کنیم فرق نداره по центру давай погнали و این گارادوگ کدام تماشا دارم دای و این گارادوگ ما где-то я сол زیاد بگم زندگی کردم این استرویکو شاید دسته که کاراچی این نبود پخودو اینجا با یگون جای نام شوده یگون چیز این طرفو دا بسیار وقت کامازوی وینی اکو بهتر کاماز پاماز هم خیلی موندگی بود انا پاژارکا اکو این سه تا دوم داره سه دومی دراز داره و این گارادوگ و این بازایی بگم که روسو مقصد چیه اینجا قطعی بگیم برادرای روس هم داشتم دخترای روس هم بودن شناس بودیم جورا اینجا که مهمان آوردن نمیتونی این پرابلم های نمیخوام یگان باشه بکشم سیکرتوشم کم دیر میکردیم نمی خیلی پریدیم که یازید با فکرم با قواتره خیلی آدمای که جی تلمی جان برای نمو کنترل اپراپسنوی پون که چی میگن امراخ پروپوس او ما بیج فرومش کردم انا بعد ساعت 9 در اومدن نمیتونی ساعت 6 با 7 هم بروی مثال نه طلبایی که مکتب میروند او پرده مکتبی 83 مکتبی روسی او نه خیلی مگذری بعد این همی دو ماه انا او دو طرف نگاه که هم مکتبی پنجای توجیکی یاری شد که داره با مکتبی روسیه ما جدا یه سال خوندگیم نکنه وقت سر کودکا درس میروند که همشون در یک کماز خطی میگیم اخرانه پول نید مساد نگاه میکنند این همی بیانی گردو که جورا این خیلی راهش کلون فهمیدی لای دریا خطی میبروید این همی زبور که پول نید لای دریا خطی میبروید ای طرف اون در این نگفتم که کم از پام از دوره این خیلی وشکه شونه وشکه اوجا درش ایوس نایف خودش ها پاکش تو نشد و این گارادو کی نورک این هم خیلی گپ چپانه که فرومش نکه که این ماسکوس که بیسپیچنیه این هست قرغاندا یا کلوبدا جای دابد ساماس که بیسپیچنیه مقصد که ایران مسکو نگاه میکنه پرامویه برای که وافما خطا نکنم همه چیزی می واجنش بین چیزا همین نورک ده خیلی خدا چخیلی که داره سیامکا کردم یگانگی صلح دوستی وحدت برای همین نه و این گردو دلش میره این ای دو میجی تلوی بگیم نه زاکس خونه
из аксхонаи у тараф дар мактабай пешакия чӣ бугум ки ҳамун солое ки ма мисол зиндагӣ мекардем این طرف پول بود یادیا زمین بود همه زمین بود جای وای داشت ورتالیات ماشینا کو خیلی ورتالیات نه پلاشات کو بعد وای انا نه بوکوا اش داره کو این برای شیشتن این اگر می اومدیم بچه‌ها قطعی هم کسام جا کروگ میشتیم این مینا کاغ بود تمام رنگ ورتالیات اشتاگی چخ قایم خیلی اینا ایلوا باری انا این مکتبی میونه این مکتب نبود анами площадка анами районо дабуд ин ами дом набуд неки раби чхехшру ин тараф бозор мо маслиҳат кардем ки я бозор бидроем кадоме ки дидай мешиносам медона ин аки акай ма шнапс мегайдури аҷон бия салом алейкум файрод кади кином дорӣ خوبی تینجین اما کسا طرفی باغ آمدیم این ای را بیا که این همی درآمدگاهش نبود باغ کو این همی سرشوی باغ مقصد این همی چیز نبود این روی کدیانش در او طرف کتابخانه بیا یک کتابخانه بدرویم بیبلیاتیکا برای همون حاضی میدرویم اگر اجازت مون بتن یکون کتاب شعر یکون چیزای استادای تاجیکی که خدمت کردگیان مثال شعر نویسندگان یگان چه میخوان؟ زیاده از 5000 نسخه کتاب موجود است. خوانندگان به طریق آزاد از ادبیات‌های موجود بوده استفاده میبرند. این چنین روزنامه و مجله هایی که در تالار وجود دارد. با گفته شما چند فایز از ملادیاش استفاده میبرند؟ جوانان ایده از مثال جوانان 40-50%. بیشتر خوانندگانی صنف‌های مکتب‌های میونه. لغت و معلومات نامه ها هستند، روزنامه و مجله ها هست، ادبیات‌هایی که با یک نسخه به کتابخانه وارد میشوند در همین شعبه جا گذاشته وجود دارند. از نوع ادبیات‌هایی که کتاب‌های خودی اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان کتابی تاجیکان هستند. بله هستند. دو کتاب نشون بدین یکمش کتابی که مثال اگون کس اینورک نگسگی باشه اشعار خطان یا خیلی پیسات اینورک باشه دیم کتابی شما سوید اخطان میتین ملادیاش را بخونن وجه اخطان معنیش خب با جان دل در شعبه ما هست 3 شاعر نارک شهر. اولین نظام قاسم، محرمه سوربونزاد، اسمت الله روشنی. من کتاب های نظام قاسم، محرمه سوربونزاد، اسمت الله روشنی اینا 3 نفر شاعرانی نارک شهر. انا کتابی که شما ثابت میتونید با ملادیاش که راسیگا بسیار اینترنت دامشینه نویسنده معروفی تاجیک سوربن ادبیات هایی که به فکر من شخصا من همچون کتابدار به دل هر یک خواننده جا میگیره. خب کرامت الله میرزایف از آن جمله کتاب های بهترین داره. افسانه تنهایی معظمه کتابی بهترین هست. من کرامت الله میرزایف از آن جمله نویسنده بهترین فکر شخصی من است. نویسنده بهترینی که میتواند کتاب های همین شخص ها به دل خواننده بیشتر جا گیرد. فیلم هنری که در آرزوی پدر بود همین نباشه. فیلم بود کو کینو بود. در آرزوی پدر دوره جنگ شهروندی در خود نارک نیز یک چند پورچه در خود همین شهر نارک نیز به نوار گرفته شده بود. همین همه چیزی که کتابای نشون دادن کمش یکون ترجمه داره جهانی امریکانسی و روسیه فقط با تاجیکی. با فکرم که کرامت الله میرزایف هم داره، سوربن هم داره. شاعرای دوره
шоирои муосир ҳастанд, давраи собиқ шӯравӣ нест. Дар ҳамун давра нависандагӣ кардагӣ ҳастанд. Ман боварӣ дорам ки аз ҳамино тарҷума шудагиянд. ва як чира ба назар бигирем, ана фаромӯш накунем ки дар ҳолате ки киноро мебинӣ ку вай дигар ана дар ҳолате китоб мехонӣ, ана ҳиссиёти ӯ дигар и буротара. Агар кадоми дида бошад ки маъқул карда бошад, ина марҳамат китоб масалан аз Кароматуллои Мирзо мехониш, баҳраш дигар хондан. Ёра заказка бамон ручной работа, на ҳамаш. Бале, ино аз давраи собиқ шӯравӣ рассоми Душанбеги, фамилияи Токманқатӣ, худашон дар ҳами як намуд дарахте аз хориҷа овардагиянд. И дарахт ҳам қиммат асту ҳам сахт аст. ҳамун рассом дар ҳами дарахт расми шоирони классики тоҷика кашидагӣ оварда туҳфа кардагиянд. ҳозир мо ба шӯъбаи дигар мерем, толори китобҳои соядаст. ҳамин китобҳои соядаст гуфта, ҳамира бигем барои осон карда бигем барои ҷавонора фарқият дар чи аст масалан? Фарқият дар он аст ки аввали солҳои 70 як гурӯҳ шоир-нависандагон ба шаҳри Норак барои дидан аз сохтумони нерӯгоҳи барқии Норак ташриф меоранд. Бо ҳамроҳии муҳаррири маҷаллаи Дӯстии халқҳои шаҳри Москав 7-10 китоба оварда бо таманиёт гуфта, ман ҳамин навиштаҷоте ки худи шоир ё нависанда дар адабиёт китоби худ менависаву имзо мекунад, таърихи рӯз, аз он ҷумла Индира Ганди аз Ҳиндустон. Ин китоб бо таманиёти худи Индира Ганди ба тариқи сафоратхона ба китобхона туҳфа гардидааст. Луис Карвалар инам бо соядаст таманиёт, Ҷавоҳирлал Неру аз Ҳиндустон, Гришин инам аз шаҳри Москав. Ҳамин ҳусни хати худшона? Албатта. Аз он ҷумла китоби пешвои миллат, асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикон дар оинаи таърих низ бо таманиёти худи ҷаноб имзову таманиёт ба китобхона соли 2020 туҳфа гардидааст. Юрий Гагарин омада ба китобхона ташриф меоранд, дидан мекунанд. Баъдан китобҳои худи космонавторо Манаслова Асини, модари худи Гагарин, вақте ки мефаҳмад ки дар ҳами шаҳри Норак ҳамихе шӯъба вуҷуд дорад, модари он кас бо соядасти тамоми космонавтое ки бо ҳамон Юрий Гагарин кор кардагиянд ҷамъоварӣ намуда ҳамин китоба ба мо туҳфа мекунад. Шоиру нависандагони хориҷ ино фақат барои хонандагони хурдсол сар карда аз Афғонистону мисол Венгрия, Полша, аз Афғонистон то Хитою то мисол Япония ба ҳамин китобхонаи мо бо соядаст. ҳамаи ҳамино соядаст доранд, ба китобхона туҳфа гардидааст. Ана ино албомое ки аз саршавии ҳамин китобхонаи марказӣ соли 1984 албом кушодагиянд, книга отзывов библиотеки. Даже имеется своя книга отзывов. Да. С автографами, да? ана аз ҳамон кадом меҳмоне ки ба китобхонаи мо аз кадом ҷумҳурӣ ё ин ки давлате ки ташриф меорад таманиётҳои худро дар ҳамин китобҳо навишта бо имзо бо таърихи рӯз мемонанд. Мамнунам, ҳама шинос шавед. Чем отличается от простой книги отзывов? В ресторане, тут в ресторане могут писать каждый клиент, а тут не все, да? Не все. Понял. Продолжение. Ин давом аша? Бали. Саршавиш чандум сол ҳами китоб? Саршавиш 1984. Соли 84. Ман 84 сол. Начало 84 год, друзья. Вай давом шай, барои ҳамун ипра. То 2021 сол. Иш необычный. Айҳоп. Якта омӯзгор будан аз Германия, Олмон,
шахсан худашон шахсияташон ба фикрам араб будан дар олмон омӯзгор кор мекардиянд ҳамоно омада ташриф оварданд вақте ки мо муаррифӣ намудем бисёр хурсанд шуданд боварӣ надоштанд ки дар ҳамин тоҷикистон ҳамихе китобхона мавҷуд аст бо аз он ҷумла бо соядаст хурсанд шуданду вай карданд таманниёти худро бо имзо гузоштанд. соли 21 бале сергей баруздин ташкилкунандаи ҳамин шӯъбаи соядастҳо ин кас ранги саркалонги хато намекунад. бале бале аз ҳамин 15 ҷумҳурӣ дар ҳамин шӯъбаи мо китобҳо бо соядасту таманниёт вуҷуд доранд. бахтиёр каримов ҳамин китобам боварӣ дорам ки агар хонандагон ё қироат кунанд ё қироат карда бошанд дар дили онҳо ҷой мегирад чунки аз рӯи ҳамин асар дар тоҷикистон филм ба навор гирифта ба тоҷикфилм дар тоҷикистон пахш гардидааст тариқи телевизион. ҳамин хел бошад як ҷаҳон аз ман ту бошад ҳамин хеле кичхел дар китоб аст як ҷаҳон аз ману ту ман рафта целая вселенная и моё и твоё. Китоби беҳтарин. Данные книги это уже то, что поновее, может быть максимум 5-6 лет, да? Не 3-4 сол. Ну 3-4 лет. Ягон китоби эксклюзив дорем ки фақат ҳамин мисол дар шумо бошад. Ба фикрам ки нест. Кӯҳнатарин китоб чӣ? Китобҳое ки дар ҳамин гӯша мондагиҳо сазовори премияи коригарии шаҳри Норак 1974 премия гирифта буданд аз рӯи анамин асарҳо. Чопи кӯҳна ҳастанд давраи пеш аз революция. солҳои пеш аз 1918 инамино инаш китоби замони шӯравӣ аз металлаш аз оҳан гуфтан мумкин аз Ленинград оварда бале муқоваш аз Ленинград оварда тӯҳфа намуданду ва ёш ҳама чопи кӯҳна китобҳое ки киссагӣ ҳастанд миқдори хурд ино аз тарафи китобдӯстдорон аз шаҳри Москав тӯҳфа омадааст лекин мутаассифона шахсияташон маълум нест. ина калита дидӣ рамзи ки худи китобхонаи марказӣ калит шудашави калит донишда дар шаҳри Норак чунин китобхона мавҷуд аст чунин яке китобхонаҳои намунавӣ ва беҳтарин шӯъбае ки ҳамаи меҳмонои дар Норак омада истода ҳатман ташриф меоранд ба ҳамин шӯъба аз тамоми шоиру нависандагони ҷаҳон агар хоҳиши моро қабул намоянд хоҳиш он аст ки адабиётҳое ки чоп мекунанд фарқ нест шеър аст суруд аст тарона ҳаст ё ин ки қиссаву мисол ҳикояҳо ҳаст адабиётҳои худро бо таманниёт ба китобхонаи мо тӯҳфа намоянд. ана ин стелае ки шумо ҳозир мебинед инам аз тарафи рассом агар хато накунам плюс николай викторович сохта шуда маънои ҳар як ҳамин вае ки оҳане ки гардонда шудааст маънои варақи китоба дорад. Чё, брат, какие у тебя? ва алейкум салом. خوب داده بچه میگم ما رو میاد ویدیو خوبه تو اینجا داده ویدیو کنی میگه مالی اگان گفتنی داری دادارم نه بهتری نه اما عبود باشین شگرانه خدا مخلص که باشین خیلی کم کم موسیقی کم کم کتاب خونه برو آمدیم برادرم انا که گفتیم که طرف استلا میریم آمدن در خیلی نفانتانو یا وقتا اکای پرویز ایجا گیردش داخلی سوید بگاهی او атмосфера девона салқин бегаи барои прогулка кардан ин истилои некине қасри фарҳангай дом культури есличо ина нишон бутем гайи субромадем ба мерем пеш стела и қарибтарай
ана оз медроем агар иҷозат мон битан ма хайдр омадагим иҷа консерту вай буд вақтиш иҷозат гирифтем ба розигии раиси бигем қасри фарҳанг оз медроем иншолло меган чӣ хел кай ва дар куҷо соли хато накунам 67 гуфтана 63 сохтмони саршидаги салом алейкум чӣ бардар саати хуб монда набош ҷои фонтанчик толори калон бале ин дошона буда хато накунам ина толораби вай хел беҳтарина хушрӯя 67 буда ина ана ҳамин толоре ки дар навор мебинем аз соли 1967 то ин ҷониб аз ҳамун ҳолати будаги то ҳол чӣ хеле ҳаст ҳамун хел мондагиай тамоми чорабиниҳои давлатӣ шаҳри сиёсии консертҳо ҳамаро мо дар ҳамин ҷа мегзаронем ҳама чизана наврӯзиши мо ҳама омодагиҳо дар доираи баланд барои таҷлили ҷашни байналмилалии наврӯз ҳамарӯза дар назди бинои қасри фарҳанг ба роҳ монда шудааст ана ин гуна толоре ки дар ин наворҳо мебинем чизе ки дар ҳамин ҷо мебинем ҳама аз сохтмони давраи шӯравӣ ба мо то ҳол мондааст ама толор 550 та ҷои нишаст дорад ҳама ҳамин скамейкаҳо чизое ки мебинем ҳамаи аз сохти шӯравӣ ягон чи иваз шидагӣ нест сохтагиш 63 имсол 67 ба истифода дода шудааст як мақсад даия ки ҳамин хеле нағз нигоҳ кардагиан ки ҷои барои ваз кардан бигем ки сабаб нашидада ана ҳамин толори калонда ду маротиба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои меа дар ҳамин толор дар ана ҳамин ҳолат вохӯрӣ бо ҷиёён аҳолии шаҳр гузарондагия ду маротиба якум меҳмоне ки барома кардагия дар ятон доред намҷа брежнев будагия ба брежнев якум мошалла мураш гапе соли видеошон даҷи мо ҳастай ва видео архив аст ана ҳамин берида омадагӣ ҳамин бино дромадагӣ тамоми чизе ки аз саюз ба дига санамҷа мондагия якум шахсиятҳои шинохта брежнев дар ҳамин толор дар ана ҳамин байн маҷлис гузарондагия бо тамоми аҳолии шаҳр баъди оғоз шудани сохтмони гес синора баъди гес омадагӣ табрик кардагия оғоз янам гес мисол ба истифода дода шуд он вақт дар ҷа ҳама қариб ки мардуми рус аз ҳар тараф зиндагӣ мекарданд ана ҳамон ҳолата мардум қатъи дар ҷа вохӯрӣ гузарондагия суҳбат гузарондагия ростиш ма як бор омадагим барои реп консерт суҳбат кардагим гуфтагиан ки дар таҳо ҷиддия бигем толор ки мерай иҷозат мегирӣ биё маҳрамат бе иҷозати мақомоти ҷоя мо ягон корро карда наметавонем фақат дар иҷозатномаи раиси шаҳр толор чӣ ном дорад толори мусиқӣ музикальни кружокам бугӯй хато намекунӣ яъне ошёнаи дуюм неки ростиш ма ғижака нағз мебинам ба англисӣ хато накунам виолина вайлина чиям тари мешавад як хел вақт ма дар ютуб мекунам ҳамин мусиқаро салому алейкум ин аз шогирдои мо боис дорам бозкунем устод хубем устод монда набошем ҳам додара якам тарак наводи як тарак моцарт буд ё бетховен моцарт миллӣ метавони ягон чи якум ноташ бифаҳме ки мусиқии тоҷикия
کی بود؟ آخرانگی تیتانی بود. اکنون درست شنامه دارم. یا کلیندیونه یا سلیندیونه هم خیلی. استاد جان شما پرسیدیم که طولی چند سال شما درس میتین و بگیم درس شما چند ساعت داره میره اختم معرفی میکنم. اگه وپسنی کنیم که کمتر известный штаги اقلا اگه شده میسول республиканский. خیلی در حقیقت من طولی 50 سال میشه که در این ساحه کار میکنم. خیلی شاگردای بسیار برآورده خودی که شاگردای اولین امیربگ موسی من رئیس بسته‌کاران جمهوری تاجیکستان، اسکندر طاهری بهترین اسکریپچ کنسرواتور کار کردن، خواندن درس دادن با شاگرد دارم طولی 50 سال هم 50 سال من در این ساحه کار کردم. نه پسیدم در چند اسباب شما میتونه بازی کنید بافتیم 50 سال در همش کم چی اسباب یک متخصصی ما چی غیجک است اساس راستیش در وقت زدن پیانین برادر آخرانگی کم ترک ضرر هم داد هیچ گپ دوام اتیم دلشه ما خیلی بچه ها در پیشرفی گفتیم بردباری که بگیم اون یک برادرش در کنسرواتوری دوشنبه میخونده با فکرم یکم کورس گفت چه خیلی نبر آمدیم قصر فرهنگ بیاستین یک ستیل گیس بریم امجا با صحبت نکنیم این بچه ها بود استرایتیل هم نورکس که گیس این امیره که در کتابخانه که گفتیم کو مقصد امیره نگو ام 15 دولتی که همون گیس از ساختن این همی بخشیده برای هم این هم خیلی ستیلای همی هم ستیلای چیه زنه گفته سم اخترهای شوروی هم بگیم خطا نمیکنه این را بی ای سری نه خوشروش کردین چه زوارتیستی سوید این همی این پامیت برای هم وایده ایجاز پشتش دم با یکم گپ داشت اگیز با فکرم همی جایی بگیم بردیور میشوه گرازونی میشوه کارتینه که سیومکا کردیم کدا درونی بگیم قصر فرهنگ اوجا را دیده بودی دچوشا دچا вообще نداشت خالی بود да теперь смотри откуда начинается бегем дача вот оттуда بگیم که سالی 12-13 سر شیدم کارو برو ساختنش اینا بگیم در بین 10 سال دوای در پوستیم پلوس مینوس در بین 10 سال این همی خدر در چای جای مقصد گفتیم که تاویستان در میای با حضور ای بگیم اوی نورک چی مخلوقه که کبوتی سفیدی خشروه نخدسیم که خیلی از دریاش اوش کم شیدگیه پیش ما در جا بازی میکردیم نه بیترنکا را دیدستی تربوز بچه اکو بعدی مکتب می اومدیم خیلی هوا گرم تربوزه اگه سوس فریدون سهراب شهر نورک فریدون سهراب سراینده شهر نورک اکی ما اما به حد خرساندم که تر دیدم خطم مرد ایجادکاری بگیم مرد بگیم سرایندگی میکنیم خیلی ما هم در همین ساعت کم نمستیم یکی ما اگه میدونی که کمتر منی رای کوچگی های یکی من میخواستم بگم در تیک توک یک ویدیو دیدم میگوی بیزم برون امرا بگو یک بخورش نه روز برونی بخوره خیلی روز آفتاب همون میسرت هم میگفتی برون شوم بله ای برون شوم تو بیبورم قطره قطره سری زلفی تره شونه زنم
شمال شوم زنده باشی آباد باشه. برو موزیک بخونیم یه آهنگ ما نیست شعر خلقه آهنگ فولکلور خلقه خیلی میخونیم شعرش کم نه بهترین تر کار فعالیت گجوده کم قصر فرهنگ گجوده فعالیت راست دیگه باز در شهر نورک در قصر فرهنگ فعالیت نکردیم در صاحبکار انفرادی همچون صنعتکاری گفتی خود کوچگی خدمت خلق کرده خدمت خلق فضای آسوده و تنجی در همین تاجیکستان آباد در شهر زیبا در منظرهای زیبا مهمانا میبینن سرودخوانی میکنیم مهمانا میبینن نوازندگی میکنیم مهمانا میبینن مهمانداری میکنیم با همه ساز سرود ما مهمانداری کرده میتونیم ما اهل صنعت ما دیگه چخته میکنیم هم شعر میخونیم سرود میخونیم سخن خوش میگیم یگان لطیفه های نغز میگیم تمام باز هم با شهر نورک شهر سیاحی مهمانا همش میگیم بیایم با شهرمو با جمهوری تاجیکستان بیان ای برین جمهوری بیان ما با تشبث پیشوای معظم ملت چقدر پیشرویش ایستاده این جوانو یک چی با زبان روسی شانسای خوب دارن بله جوانو ایجادکار کار کنن ریپ چی ریپ کار میکنن چی مقام کار میکنن چی خلقی چی و فرقش صنعتکار همش باید نه تنها صنعتکار لیبو کس باید کار کنن مهنت بله بله ورد یک شما دی به شهر نورک هزار احمد اکه خیلی میگن در مرد چیل هنر کمی خیلی انشالله یک دو روز ولی همی جاییم البومو نوارای شاو گرفتنیم خیلی دمی شهرم کو شهرمو مایدان باشه خیلی دیل کشلا داره تا تاجیک ملت تاجیک چی خیلی خوب داره که مهمانداری مهمان نوازی سخن خش هم درآمدگاهی شهر نورک سر کرده دنگیچه اوشی بریده سر میکنیم این چکری و روشن خطی این سرود خطی بیش میکنیم جمهوری تاجیکستان یا سرزمینی از خودش که یا سرزمینی افسانوی است پرفایز پربرکت بعد مردم تاجیک هم مردم این تاجیک دل شبیه و سخن خش بگو میگه بدنی و هر کی با خود پای کی آسایش بیارد بس به قصر نیکبختی هر کی یک خشت گذارد بس زین مردان نخواهد گشت بنای عمر ما ویران که هر مرد بعد از مردن به خود مردی گذارد بس برای بخت آدم ها گه حرف خش کافی است و من یک پاره خاک زمین این دیارم بس ماشاءالله سلامت باشه سلامت باشین ای تاریخ بگیریم میگن کوهینور گوش که کینور میگن از کتاب که میگن در کتاب میگم مثلا همشو دوزخ نه این حساب کینور نمیگن کینور برای چی 5 نگو 5 تا زینه است که نورک وقت شده خب بودنش مردم مولدورو میستون اینجا گیس نبود که وقت شده چند قدر سال پیش آیس بایس هم گندش میگه به پردای خریب کی میپخته اگر میوخی سانگزوره با همینجا بوده یک تا شهیدی هست پروند میگم با من نورک نام داشته یک کلانسولای ما یک نقل میکنه یک نقل مثلا انیق نیست لیکن بیشتر همون کس نورک نام داشته همون نورک نام داشته میگن نه می نواخته شکنه نواز خوب بوده وقتی کلام همین یک نقل من شنیدم در یک معرکه کی وقتی که لشکر میبیه باید این زنش تولد کنه این نوک کامیرا میگم مثلا زنش میگه که وقتی زویدی میگه بچه کدی الوکو چخلی هم خیلی هینا میگه همونجا شهید میشه میگن همین نورک نام داره حتی ببینیم نورک خود جامو اصلا نور یکی همون چی جای آتش ای سبب گرم بدنش خیلی خیلی گرم نیکی تاریخ بگیریم پرنده در شهر خمونه این بچه آبی در شهر خمونه مثلا در جمهوری ما اینقدر چشمای چند هزار چشما اینقدر آبی مثلا این سیاحی برای چیز برای که همین چیزا همش مثلا چشمای با فایده‌واره رنگ آب خمون نیست بعضی آدم میگه بچه گذاشته گفته را سینکا زده این طبیعت خود میگه بله آب اگر نباشد دان نمی‌سبزد سیمزار باید جمع نمی‌ارزد آب که حیات شیرینه زندگی دلخوش است رنگین است آب به آب زندگی کردن مشکل آب منبع حیات است آب منبع حیات پیشوای معظم ملت این قدر دستگیری کرد در تمام جهان مثلا تاجیکستان سربلند شهر ما سیاحی جمهوری ما سیاحی جای آب جای ریگام است جای سرودای جای دنگیچه فصل بهارش نوروز شده همه شما دید میگیم ما بودیم شما همه کسا هزار احمد اکرجان سلامت باش طرف سنتر بگیم سنتر نورک پلاشاتکا نوروزی بود امروز در نوروزی نیارا دیده سای نوروزی را گفتم کو دیر کردیم همین روز با فکرم گرامید گذاشتگی ناز گذاشتگی خیلی پلاشاتکا شای این ای بالا دا او نورا اگر کامera دا بتوا اون کالا را دیدی دا بالای که همین با فکرم کالای یا لنینه با خاطر عمومون دگن یکم چیز هست ها اسماعیل سامانی
اینا بازمی گل در چمن نوروز است سافتی گل فیکن نوروز است دوستان فصل دلافروز مبارک باشد مهمانخانه سیاره مرحمت کدام میومد یک بجا میمونه Удивительно, но Рагда большинство чизов арзона. Хамачи арзона, так что туристов и бюджетный, да, и вне удобно мешалами корбори переночевать или остаться. پرچم راستش خودم نال دیدمش بیاد خشروای کو آنه ایرابی خیلی جای امی در لنین بود لنین ایا بود چپا کردنی بودن بگیم شهروندایی که روسی که همی جان اما کسا جمع شدن گفتن نکنن اسوسه یا بر خیلی رچو نکردن ایستادگی بود بعد سامانی از ما یا جوش همه گمود ای سیکرت جداد Хop. Yodam la megoyu. هیچ کردن نمیگن بعد یعنی معلوم میشه Geliyor. ایلوا باری آدمایی دا که کم کم همین چیزا دا بگیم اینترس هم بوده ویپوسکوی آینده دا دیگه دنگره میشه و قرغان میشه و یا که همین کدامش نوبت میاد ما را بگین در کامنت ها که مثال اینترس نباشه تو ما هم جو بدرویم دا ما میخوایم قطعی شما کار کنیم که چیز شما در محقوله و بسیارتر چیا را سیامکار کنیم نینیای شما را کم کم بفهمیم مثال اما خام نشه برای تماشا کردن شما هم زیق نشین Знам бачако, буквально я соат пас, ма намедунам камера передават мекнаёне туман, тори каҳа дидесем ба фикрам. Тумани жёсткий. Авто нобуд шид. کمتر 76 بگایی لایو داری اومدیم بازی دچه میریم خطی برادر خط پرویز بلندی این او دیگری شدیدی یا دم یا نام داشتن دم بود چی بود کاراچی این هایی اون او دیمش اون او سیمش وقتش دا که پیتاچو کم گیم گروه انفور میشه و خیلی بچه ها گیتار خطی می اومده میشتیم هیچ خیلی بگایی وقتی توستانه بگایی که شمال لایو داری و گیتار های سوسه خیلی هم خیلی از اینگاه که ماست میریم او جمعه دریم دچه را سیومکا میکنیم روز بخیر دینا دچه اومدیم نشگرونش باران زد شاو تنک پشیدگی بدیم خیلی خنکه که یا جمعه دیدم اکر پرویز همجا میریم هم میخوام همی ویده بچکو ببینن دچه دایم نورک دادین برادرم پشوز گرفتن شیشتیم مهمونی همه خوب تینچ نفس اینا که سهر شده ایرا که هزی کم تر هوا پس مونیه چخیلی میگن اکای پرویز و اگر نکی ویدو خرابی دایجا نشینی پیولا چوی نخری نمیشوا فیروز چوی بیار هزی میاره Хотели много всего показать сегодня, но да. باید ما طرفای خیلی بالا میرفتیم خیلی اکستریم کفپو یا بچه‌های قشلاق نو زگاردم خیلی نیت بود مقصد بود نه که هوای خیلی نوشا پس میتونیم چه بود نو در شد سود از نشو خچون جان طرفی چی بریم اینمی وداپات ایکو میگن همجا لسینسا داره خیلی بود دیگه گپ خط خبره خیلی جای دستا پریمیچاتنیز جایی بگیم کلتورنی چیزاش هست یوم که کردیم هزی با کو کم ترنی ابیچ نیکنیم شتاب خال دست کشنی نتوا برادر وداپات میریم همجا لسینسای یا اکستریم پالوچتا سنیمات میکنیم خیلی با اجا میگیم بیجا میریم دابرو گاب نیست عدوشیر با خدا برادرای مزوران و سری هم مقصد اومدیم که با تاگی وداپاد نمیدرویم اجا لسینسای با تاگی اون نمیدرویم برای کم تر ریسکونی چخیلی او داریو چیکادگی سانگورا همارد شوشتگی ابیزاتینا باید تر میشید اوجا برای همون دیگه خیلی شش میکنیم ای بالا پایون میفرویم فهمیدی جاجا این هم خیلی نه تا سپراواجدهشی داریم گید داره خودمون گیدیم با گید داره قید کرده خیلی اومدیم برادرم اینجا کم ترک ممکن نبوده در اومدن
اونجا اگر رقیب ما در بینیم که پی بچه ها قید گپ زدیم رفتن اجازت پرسیدن بگیم که اسکر میشوند محافظ میشوند مثلا محافظ میشود بفکنیم ما پست بگیم ما میشود ما خواستیم که لیسنس ها قد بفرویم اینجا پیشکی ما را سگ فستریچت کرد سگا را خیلی یاسر کردن خیلی چون گفتن که ما میریم اجازت میپرسیم گفتیم این نقطه نظر سیاحی گفتن ممکن نیست این اینجا اگر سنگا را ببینید دلش ممکن نیست برای همون ما با خوبی گپ زدیم همه فهموشید دلش میفرویم میریم مثلا برادر رو خواهی عبود باشین همه کسا براری کر سلامت باشین شناخت چی سلام کنی خطی بهترینه اینا پیش اگر ببینین اینجا هم سنگای معنا داره که ماشین پاشین در ممکن نیست خیلی هیچ گپ نداره ما برآمدیم گفتیم یک وداپات اونجا لیسنسا داره درستش ما خواستم همجا را سیامکا کنیم فرامدن شاید کم ترک اکستریم شوا و او شوا که هیچ گپ نداره از مدل شه که پلان داشتیم په پلان رفته صبریم پای етап نکی نشید نکی خیلی اونا میبریم تا که لایت فای چی هست как оно есть. День هم сатара нигоh мекунем. Так что следующий уверен ки следующий пункт зеленый мешава, а уже помадатара. بشوازی سینی گس میریم برای بگیم پریلیچاش یا برگا گس هم میگیریم ای او طرف برای مو اهمیت دادی او برادر گفت که چی با او خنه رفته او خمه رفته گفت اگه او طرف ها بسیاری ها سیونکا کدگیان اون همو ادامه روس بودن که اون همو رفتن مثال ما گفتیم ای پرش بوییم که خیلی خشید این همی را گفتم نه خمه فرویکو از این همی سنگا را دستی اول نک پشتر بیالی بافکن اینجا حوزه چیه بافکن موهیو میان حوزه عدل هم جامعه کپاگو مایده شد اینا ودا پس ابی اوش مایده هکای اونا او از سبب کمه برام کم انا ای خیمه رفتیم اونا پرخو داده دی اونا همجا گذاشتن ما دوای غم تا نه که بفورد یا بریسکاوت میکنیم این همی حوزی خودت بخوید هم سمیل اختا پرزدستم یا خیلی میریم ریسک میکنیم تو تاکسی اومدن Экстри начинается, братан. Ирабичка, пасняй. Значит, 2 дня خیلی اینا نامجه گذاشتن همه شوا اگر روز ما داجه میتونستیم بگذاریم هم برادر نوراکی گفت که اینجا گرانیتسای گفت وابشه ممکن نیست گرانیتسای گیسای گفت میتونن گروه بگاریا بپرونن کاروچی برای که حق دارن چه کنیم گذاشتن دامه گذاشتیم از ما هفتم پیش مو پاتسام دمی اومدیم اینجا قد بچه نوراک تور میپافتیم تور موهی میخوابیم میسوس او بوزی تای عمودم وقتی اوش نیشتیکتر بود ما هفتم میرفتیم و خیلی میگه اوزی شما پاتسام دینو چین پاتسام دیم میرفتیم اوزی روگزاک مقصد دوری وای نمیدونه کمو سایوهیم عددشون لبود چی میویا خیلی استاوی میتد وداپات как-нибудь в другой раз. Ими хафаз дош ами буд. Био тихамир наберем. Вай абич хели него дора. Очам занам планировка. Бе фамид мehmonан гуфчум. Бу бромадан ира бу underground ай мерем рафтем. تقلیاتی بویغوزی اگر در زپس آمدگی باشم افتابیم که نه تنها گیسی نورگ هسته بو گیسی بویغوزی هسته ما اوجا رفتگیم یا بار ای طرفی مکتب بود یا لیتسه بود اکسکورسیا بودگیان مورا ما او گیسه دیدگیم امو اگریگا داره چی داره کار میکنه ای ویتش یا که پاکا کار نمیکنه نکی هسته دیتا داره انا نقلیاتی بویغوزی که باشه значит вақташ да ҳами коргарои геси бойғозира мебурдан меовардан то ҳозира бегаиё мешавад дида дар ҳамин ора ки чихе коргарои геса автобусо хона падама мебаранд да хона ба хона ҳо анама ҳозира сиёмка каданиум кадоме ки давраи шӯравӣ дар норак да буд ку русо бисёр будан ссср буд ку кадоме ки рафтагӣ буд агар ки бинан носталгия мешавад дилш о мешавад ина увази ку пешина масад ина хай москвиче волга шӯравӣ да ин автобус например
зил хуҷан наистагия ина миёра ба фикрам халқа чихе бугем дар хизмате бугем ки геси бойғозӣ буд ана мошинаи шӯравӣ ина газ камаз хай агар калонсоло мебинанд хела ба фикрам приятно мешавашон ячи дабар каданим дум дина дар қасри фарҳанг парвиз хотир дори сёмка дошти ку вай рафти болора сёмка дошти як бародаре ки нақл дошт ку дар бораи қасри фарҳанг гуфта сабуд ки одамо дар Америка хона доранд то што анира дили студ вирасли ки дар Америка дар чанд ҷои давлатҳо зиндагӣ мекунанд як хелеш меоянд ҳамин қасри фарҳанга мебинанд ку гира мекунанд меган шаштаи ҳафтаи мошин дорем хона дорем но ҷои радное инаи ҷои мошинсозкунишонае ба фикрам Бафти функционирует, конечно, просто ремонтдан ё просто баф. Неки намедонем ки чихе як касе нест маълумот мобутар неки мо чихеле ки хно мефаҳмем ҳамухе мисол суҳбат кардесем лайфайку хоҷагӣ нбо шаҳри Норака ягона раҳи росташ ки инами бигем ай дарвозаи Норак медрой агар ҳами рост биёй инами раҳ хати меои сини гес ин кӯча электрона дар ҷама анами акм доме ки ҳами кӯчаҳое дар ки ман зиндагӣ кардагием инами ҷоам ина доме ки инамҷа меравад доми 13 меган мо худмона 13 район мегуфтем я вақт остак бар ба барш бра бес машалло ассалому алайкум тағоҷон и тоза фарҳанги наврӯзии худмон будай ку мо мехоҳем як бор ҳамида бишинем шаҳрда то ки дами тамоми бигем бубина ҷаҳон бубина ки мо инем хеле дар фарҳангам ба қувватем дар расму оини худмон надорем и аспаи хушругӣ шаби опа бача намегазам аксар ҳозир ман меом мешинем як катаца мекунем хоб ман инамиҷа дуруи домодро магем пишимада мактаби ягай мактаби яги Нурек лестница шагар бисёриёт жителей вспомните необычная ҳам тарафи китайской стена бромадестем домо ҳаму аним Совет Союз мондагия трущобо ҳар Норак дар ҳамия давши наврӯзӣ рафте саҷура официальный рӯзаш ба фикрам 21 23 тарафи Кибил рафтанда мостай амҷа тай мост да лодкай даже уҷара мешава ки вақтиш да ман омадагӣ будум гап зада будум заказ мекунӣ ҳами по возможности заказ кунӣ ку даже дар дуруни лодка мешинӣ банкета мегзаронӣ и центральный район центри города или и центрай ҳамин уна поён дао площадка буд ку сомонӣ ҳамунҷа аи ҳукумата ҷура масал ина пешеходмон чи хеле так что всё по восточному нотки мили в наших выпусках это постоянно это изюминка так что не переключайтесь дальше будет жарче Нурек не перестает удивлять да вот центром агем ради як кадр я думаю вам понравится. Согласны? ҳайкали номаълум соли 41-45 нами вечни агун ай сабаби аллоҳ нестай гил биромада ина барои ки наврӯзия натури рави ранги сумана кард неки инаи санга зур нақош кардиян хеле чихел меган кандакорӣ меган ира чихели меган ира чихел мекунӣ натури искусство дора баъди ҳайкали номаълум мо тараф чӣ омадем бигем ки вақти Норак даромаданда луҷа дар нишон метан дасти рост раҳ мешава инаи болои мост и тараф айку инаим тараф Кибил мешава иҷа на танҳо Кибил якчанд қишлоқҳо ҳуй мешавад да ҷа ба фикрам қавол аста ё як хел чизош ҳама фуромӯш кардам инаи ҷа ман хостам ки инамҷа дар лодкаи агар бирем иҷозат мон битан мисол ягон кас боша кор кардеса боша як бор ҳамун лодкаро пешӣ бинем возможност бошад дурун ша нишон битем ирами лави дарё фароват одих
мерем ҷаҷа рафтем ҳаминҷа чанд така диловар қишлоқай ғайри кибил ғайри деҳа кибил бо ягон тит қабулай бо кӯчаи раимов карим тоистони аниқ ғӯй мешавад хеле заведениҳо бигем зеби кор дора барои ки лави дарёай маълумай ба фикрам инҷа ҷои ягон хонаҳои ҳамчун меҳмонхона мумкин доштагист намедонам як бор солҳои пеш меҳмон шидагим дар ҷа ӯ вақт як 2-3 сол пеш буд беҳад хушрӯ буд шавида омадагӣ будам халид мусиқӣ дами ҷои роҳат фароғат яка ин аямби I love you нурек доштаи наҷаш ай тараф мебиниша беҳад хушрӯ якаам ёра сёмка кираби ба фикрам то тобистона иҷа навз меша ин авҷа ҷои фароғат шиштанай иҷа ба фикрам тарафи уже грубо говоря бар мешава бар шайна иҷа гуфтам ку хотир дорам омадагим ира ҳозир ҳама чизо шагирифтагиан чхеле ки мо десем ҳеҷ кам нест ва ин номаш чӣ буд ба руси хамилеоно фромӯш кардам инамҷа ҷои да палатка буду билярд мондагӣ буд ман барои ориентеша барги ман хотир дорам билярд боз кардам ӯ навлавда якҷо бассейнак дора бассейн дора мисол дарё давбозӣ накунед мисол на бассейна хай ҷада точно давбозӣ намекунад мешава ки яхтай лодка гуфтам ман гаштам яхтай натури ираби чӣ хел хушрӯа неки действительно хушрӯа и дами ранги ё мекунӣ ку хали види тарабхона ворӣ яхта хай торшай анака нурека чор тарафша бо мешава дида ина като с моими глазами медонӣ ман чӣ чувствовать кардам ҷура ки ҳамин шаҳрку полни ҳам барои меҳмонай барои одамои дам мегирифтагие хуласи ман на миёи дарё дача биё дам бигир одамо кор мекунанд бефара мешаванд одамо отпуска доранд одамо масалан ки намехоҳад фароғат кунам чиста барои туристо тапа тайёра баи аҳвол болам трофиа нест навстро корсашиста итог як мешава маҷбурем айсо бигардем барое ки мо чанд ҷо рафтем мора бигем ки рад накарданд гуфтанд ки мо иҷозат надорем бояд иҷозат бигирем мо худмон аз сайёҳӣ муаррифӣ кардем якумш узр пурсиданиам барои лаҷавӣ гап заданам дуюмш агар ягон кадрда аврат омада боша ягон апай хоҳара чаҷона ягон фикр накунен ин сайёҳиай барои ҷомеа барои тамошои айдили соф барои халқи хидмонай барои вабшета меҳмоное ки ай дигар давлатҳо меоянд хай мо ин чизоро такрор кардем хулас ҷое ки нарасид оли бинем агар талабот бисёр бишава бачаҳо бинависанд ки бача ту иҷа наёмадӣ бача иҷа сёмка накардӣ ё ки иҷа намераса мо ҳамашона ҷамъ мекунем я бурга випуск ки нора кардан метонем неки чанд қайр ки ай дасти мо омад мо ҳам хел муаррифӣ кардем мо бисёртар мехостем ки ай шаҳр берун бирем инами ягон дутор навоза ягон мақсад мисол ҳазратҳои гузаштагиро дар борашон бифаҳмем бо бисёртар як чизоеро ки мо худмон намедонем не ки чизе ҳаст чизе зури мо расид ҳам хел не ки чизеро мо пропускат кардем илтимос мекунем бе ягон нофаҳмӣ бинависем бигӯен мо дақиқ нестем мо мехезем меоем ҷои гуфтагии хитона қатъи хитон дар кор боша мерем сёмка мекунем ман ба анҷом расондам ман вобшта хирсандам ина занбур омад чишт блогера вай карданем буд карданем ман гап надорам ман хирсандам ай меҳмондорӣ бачаҳоро дидам с моими глазами чо я смог тои акай парвиза гуфта гапо урустоҷикӣ шид показал аэропорти кихна едите мехоҳам хай бинависед мақсади ман ҳаме ки ба любой випуск бинависед ҳар комментариётуна хондесем ҳар як шаҳрҳои хитона бинависем фақат нурек да метавонед дангара бинависем мо обши мебинем чопачома чанд қашмо мехезем ҳамун шаҳр мерем даже ягон шаҳре ки планда ҳастай мисол ба проекту не ки шумо агар интихоб кардем бисёртар нависем мо ира мепартоем мо мезанем мерем ҳамун ҷое ки шумо хитон интихоб кардем
мегӯянд ку ай рӯи нуқтаи назари демократик ҳадоми ҳамин бисёртар талаб кина ҳамусу мерем пас справедливости хулас обод бошен ҳама каса обод бошен ҳама каса ҳамин сезонда ин сезонда бо выпускои клуб мешавад тайёрӣ дестем так что сайёраи клуб парен комментарий бигӯен ком ҷо бурем клуб калони бадай чира чӣ ҷои бамазаша бинависем бихезем барое ки ин сезонда ба фикрам клуб 3-4 выпуск мешавад бояд дилтон ахирсан кунем карлион хатимон мерава ма дар меҳмонии карлион мешам ҷашам мебинем азиз тайёр шав як ду рафтестем паходу нахаду кепка чиқир да сар зиндагӣ ай сар шид биқапиш сар мешава яке репи тоҷикӣ рафтесем норақати пацанои норакӣ медроем мози сини гес нишон метем ки ранги норакӣ мо дигар нест медроем сини геси бои ғозӣ коре мекунем ай сёмка мешай розӣ нағзӣ созӣ шинапси роҳатӣ ё ягон збирем дам бигим мокатӣ ваҳдат ҳусниш маҳаллаи роҳатӣ дигар не ки гӯшка ки бародар илати ҷигар дабармон дуланай ки гуфтай ки да иҷадима биланай дар дуруни мошин яъне дар дуруни опел дета ходдог ай болош кофе коктейл зардаги шикам серай абачай сссрай мерем ози норак чиста тамошо мо даоҷа намекунем шоу метона камера биғалта қати штатив неки мо мерем фақат ба позитив хит кардим уҷи ира меган контенти нав во мехӯрем имрӯз дар рӯи зудрӯз дар соли нав во мехӯрем дар наврӯзӣ нағзи дигарсозӣ хай майли акӯ чӣ хелай мусиқӣ и чахчаха и нестаё шиқӣ ба азури бадем рафтестем ай рӯи 20 ё ки ай рӯи 100 намедонем соқ саломат бирасем бародар мерем сёмка мекунем наметарсем хирсай палангай шерай омо медонем ки амурам қариб гум бародарай инам хеле карочи бачаҳко тамошо кунем випускои девона мешава бахай фромӯш намекунем гуфтаи тоҷикӣ мешавем обуна гуфтаи урусӣ подписаться ба фикрам духтараки русский боши значит тебе нравится яке духтарак бугу мадашид маъқул оли ягон рӯз мерем кобул ҳамуҷарам нишон метем ай номи тоҷико мо ҳамиҷодаем мо да барори